Welcome to the Leading Sight News. Pranpri Langso Singhasan along Education Awareness Camp Christmas Gift Distribution ajay mek Karbi Christian Group pen kepadoda. KCGMI Pujon Kathar Penja Ponsi Singhasan Pranpri Langso along re Education Awareness kibidam langje kinang sothi ulang pen KCG Abitung Pens Chingki Chingwaisi jay mek chik ponsi Nipai Cleaner Cap Christian Cap December ni Minia Parman KCG Abitung pen awareness ajay mek mesen pen bidam long Education Awareness aputhak lamthi jumesen klardak pen pathan ponang lapen atokono inglongar lokta lokechar yakinang solo lo thekthi pulote chingthuthe lapotsi apie potumta RDP donbek nangji kwalamthi pathan ponang pupen KCG advisor Dr. Lipson Rongpi Difu B.Ed College principal lapen thari tinison phangchuk koilamate atum banghinia phan ingwaisi kangwaya teng lokethei nangji alamthi ninglu chok klardak alamthan mum tekang lapen ningkreng nithe apor Christmas amen pen Pikar om joykar om pen danglok Christmas amen pen hadakido arong rup kija lapen mekara tumaphan sarpi sarpot tumaphan rontikang lapen ke ongdung peri hai huita kaprek don rap jirpo jirpi atum pensi ke ongdung ason nang kerap dung lapen KCG abitung atum pen dode sangsi chipaduk kachirung pensi jaimek mesen pen pachun ponlonglo pusi KCG advisor Reverend Sonjit England Eden Bari West Karbi Anglong penta nang chitong dun educate wala men siwa itu ale wala penyong si ladam burukante kesono pion kalana kalahon kopa kalana kalahon pusi education budak kupilo kalana kalahon mate to nurture or to bring up or to bringing up bukan ini salam ke lake usumar bihek hihek tahai non pilai usumar Pranpri Athoy LP School long the chale tum thai lo ji anak kilo tum ta mon thekong le ni ta nak tu na para tu anak tu para do apena butam kita tum ta mon thekong le hari buta do la tum ta tu nang tu mas om ni nang tu plan anta na om chela ni lo nang tu mas on school ha ino na to honomon team dia long sini da Charlie hada fancy ABC ka Charlie to nurture up, to train, to bringing up. Mate itu alam Tuhan dihek le mutang nang enak ludu le kok nang hidam rak bang le nang genang coy abu tama bidelo fude pinta meti kala napa jo lahon pa jo morni si layo sumaredi non la dak si long le tha ini prong lo inu la bang ge officer sing man po IPS officer APS officer mane tunge koson opi ho police na ke jana man hai mane tu police officer da army da hai also man alje lamoda pura inektoy nangi dubwa pura putodri arna manno gedi anu tinda adi sibe dakke alje kelang merbe akelang no be ti ga be ke lokle nang la pule ko arna ke le di nang thak ke itu muni to si ke thak tu to arna makang hon ke ne khan ko ama ka hon la ne hinu kindu musmar man hon la poti ka hon la support si nili kan khan mun kan tu bang ke ilitum lojong si Charlie le lojong si ilitum RDP donde la ha smart man hon si ilitum Pranpri Athoy tang ho LP school along mate Rangsina LP school along akula da undet ponte Halongir high school tang ho Hadipu college tang ho Assam University tang ho dopik lang kafe na patun tot ten dunde tik ke hadi ilitum akhai tin la pen ilitum akhai aprang dam tu la support si ni na ketin ni kan tu bang la lo henahan tutun tot mate ilitum rong atok pu komamon ke ni sido hanso ki pen teng lok gijung kiri tingting kilung penan pare pirpen no ke charu dilo ni kumda hala kiri pige nang kini pam be lo di kini pam me tu sa dilo mone morni sisi hala pudi pudunji buke imang munda himan me nak tu jor pen teng lok pen ke rak hedi ningkan si pen
Phong ni tum hiti itu long Christmas kodok dok urmia ni Monday bazar lo ponde ni po nangwan po ni tu kan tunde utame ni po bang toy nang pipo toy ador bang esika po nondan ini ka dolak ake khaki uhala police ung ke tang thang pena jadio Christmas arni sek angin chingnim dat po ukang nim nim ne ata nem ku piglo Christmas ki dulu ponde abutang ka keda coita abutang keda Ike lapu ade opo inap kecil ben ne ku ceben dan ku ceben dan dia lapu ke ike la inap lapu opo na ke di upang tang korkar apa lagi tang kor ke prek ni kali nang itu ben an parsi ni set abang ni si dokter kita tapi pini anam kang hon mate anam kang jini so lapu lo anam kiru ni pantun Inglong atok pen harong supi sinai rong supian tadi atok anu penanalo ni ihi kita among lagi kapre ke pota kali anam hidun me lapen education lo ke charlie adoy ni contoh ini lo masih ke tini ga degi nan kumpen pan pon sini ke pota ni ton pon technology isi kosolo nang kenang jason an card jason anang jini ne product te labang so mobile phone search product te nang tham ake tag sa men ang pj an search sa men ang pj lapu an ake tag lo labang so mobile phone ba artificial intelligence usipo AI sa me ke joy ke kachini je phamang ke mobile phone kuno na nasi lapu an ake nang so lagi isi AI product isi computer program so phone ong sa me isi computer programs abi product te thang na kalidar son si man ko kasi lapen AI bangke thoro malam sa me chini pick na kapre ka thoro malam le na le riji ko sa me chini pick nang thanji arna malam ta chini pick na le kinam cha so an ta me longji seta me labang so mobile phone labang so AI artificial intelligence ko bangke kan hon na pen kan jinson ni bangke abe pinang muni tum do hack big re pick atu pir the aso ke klem tek tum do pick scientist tum do pick doctor tum do me do pick lo sida me kan hon na pen muni la kan jinson ni ka be do pick sida me pini nili kan inje kan to bangke Christmas abangke Jesus Kristo mahangke tek alilo alang ye bangke kan hon kan jinsu tek par pik abang alang ni ke pir the dang la nam product de anong nam se thang pik ha foreign ate arju dang lo product de Christian Jesus Kristo alam chi abangke mare indang pon bo che thang pon bo ina tum ke kha tum se tame thang de che thang pon bo Jesus Kristo ke kum maglo Pure tum chini plan